Anyumle nonsia abogana rishimame mamuni na juma makwaba. Eba Ahenkan 93.3 FM so. Ebre asu sense ma dresi nano dwade be sini fiada so. Yesi adwade ba be som mo se. Over the week Kasiebo de esie no. Ene yesa abo akire amamu ani die kwan so. Na ensema do tuto dwa nano dwade be sini fiada so ebi ene se. Ghana mampani na nado danko kufu adu kopiem ewo US abrochimemu. Na okobo dawro efa kabimam kabi amamu hu. Sanso anansanfu from wa Dr. Alhaji Mahmudu Bamian so sawandi ombo biadio campaign oye no kroje onimnyafo Kennedy akompre kwa Japan se owakwenya kese a obetumi de abrim owura John Dramani Mahama echi obia MPP ni ba kopa guru wase ebeden pa o se breaking the 8 no ebeba so registration a ekoso me voters registration ebeto dwa se NDC4 afahyen esa engrofo wo munyamfedu wotwempo ekomia wodo ko register wo mbeyi ano sanso na electoral commission so ne Ghana fo betwetwe nkomo na nsempe wa no ye bo akire na watwe mu yanso owura Lotte Jacob atwetwe amanyoko awdrubi sanso ana samia nkroma wano nso si ye wo de papa bo afode ama Ghana fo otumfo ose tutu ote kokoso asantema hene edi tuja se yentu abangu de enya no ne kwampa obi betumi afaso aye ne manye abusuansam na foforo aka ho na yesi adwa yede ba besom na anumre mayefa seda Emma Jubilee Hospital afe na preku electricals wiring and air conditioning service wamso eboa asoyase ne ewosika famu na oti wamase ne omudi nsa woso agya wadwo wombeboa papa kaise information centers bro adwenum kwaduosia ebi ewo bono mantemu asante mantemu ene poe mantemu womo fakase live sanso ne ye live o Facebook obehwe Ahenkan 93.3 FM na do adwenche na atoafo no mokama yabekenkan amaw ani die kwan so anwumre yi akenkanfo beti anka ye me kwaku anin kusi buadumene afia ampofowa afi nsam ni nkyeremu ani ni fiti ase eni Ahenkan FM what wasum Ghana mampani His Excellency Dr. Williams Kwaku adodan kwaku fado nyame adom otu ewiemhyan free omanmu kopiem ewo US abrochirimemu na nyame di nukodu asumdwum kama kono kwa na adwumadie surunku bi okwakodie ya no no ya wiase aman awodro mpenfo bebre ena ekwakodi nhemu na ne na efa kwan ya wombehwe yakabmam kabi amamwei se de oba ne bema ye na ewo wiase ye betumi atotu ne amama obia enya de wose ne nsaka ene ne mawodo bebre ene wom kokohweye eno nam so abro mampani na nadodan kwakufu ado ejina simpio ne apaso kasa ewo dwumadie na ase no dwumadie no aye United Nations General Assembly ekoso ewo New York na eno no mampani ka se kabmam kabi amamwei okwa aman awdo bebre mu a wom ka wasem wom di preach kansem patren krofo nanso ye nyina ensempa na ekafri kabmam kabi amamwom no ye nyina no so emfam buman eno no owura yi echese na nado kire se enye suban pakora eno nti obesere se kabmam kabi amamwo no se di gyina simpani apaso de kansem pa didi adanse cheche nkofo ni so aya ye nyina so emfanya nnuama sade be ya ebeboa amantutu awodro akonkan o chese kabmam kabi amamwo ya ade bia eye papa na so esansa aman bebre womo endi so mfanya adwumanti ya na mpempi akoye kasa ho akeke yaka ne ajato akoye so obi a otumi kasa pa otumi de 5 minutes osi dan kura makomakudu no atumu ta sai swimming pool na o minyi ya me say scan no ase wie enzo no saka no didibo fruit ento chese kamam kabinu se de edin wadanse no yema ne nya adwuma obi amfa na ne fidi gadochi enhu bi o man pani sa to aso kan biem se obese aman awdro mpanifu a ewo Europe United States ene miamia awdro bebre a abehiem ewo United Nations General Assembly de etosoma akomako adiosun wotwe 78 no obese wonmo se wonmo hwe so mbetutu sanuma weni na ama aboa ama mamuo papa bi akoso ewo bia aman mu Ghana
is currently serving out the second of its 2-year term on the Security Council as a non-permanent member. This is the 4th time in the 66 years since we joined the UN, the first post-colonial African nation to do so, that we've had the privilege of serving on the Council. Mr. President, it has been a sad and disappointing experience for us. We've witnessed it firsthand over and over again that the big powers of the United Nations might be preaching democracy, fairness, and justice around the world, but are happy practice the opposite here at the United Nations, prioritizing parochial interests over those of humanity. The Assembly has quite properly chosen the rebuilding of trust as critical in restoring stability and prosperity to our world. We cannot rebuild that trust when the organization that should bind us is seen by many as helping to perpetuate an unfair world order. Ghana still believes that this organization provides the best vehicle for the world to manage its hydra-headed problems, but it can only function effectively and meet Onipa amuti so kasei eye Ghana mampani nana adodankwa Akufo-Addo. Ghana mampani abedieche His Excellency Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia na watwimwo ekwontwabo ya jamuguso ebontwa na okopie mu ewo goso ahafo mantam no emu enano eye September bosumye wom de tosudu watwedo okopie mu obonsra na okopie mu no di tudwa ya wo bo amane akire mu ahafofo emamu wo ka kire mu se ha enkofo bi ne nam tentanwa edibre ya babeto eni pipia manyoku emu eni obi atre na je obi aye ne campaign nanso ono no adwene ya adwen ba akope enya akire hodie di bia na emom anim hodie ne se ombetimi ahwe na omato aba efinchim wom awiabom no omu wie nso a enkabom wo obeye adwuma anu ntimbrembre ya kase wose ono ne nto aba hodoro a wo obon omo obi adi wonka obi asem wonka obi kutu nka obi bede wontwa obi ada panto ayampia bia mu obi enu ntini nyina kire na dwen a wo ye saade we nyina so adwe eteche ne se wo hwe na samoto aba ne wie ne yi obi so asomasi obenten enu otu franka MPP amanyoku ani mu nyina no odo bekoso agina mu atamu atola no matumi agina mo naso pampe na 2024 abato no atimi akode amawom na nkunimdi abafie enti se wo akoyeto na wonam so ato ayampia akeka nsam a ensem fata na ochena nko yabeto aba na wie na nkabom nya adwuma de sa adwuma no so de ontimi nye enu ntimprempre no de elpe enkabom ocha atamreke mala me pasumje Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia etwane samso en wo chenso no de ni campaign wa ye no eye fita senjura basa yo bia nim kunsun nim papa mu nim en wa ka kire wa mo campaign man no so se so empo obi ewa manyokwa nim na so so se wo pre fanka tubra akunwa ni bimpo na okaseti no Bawumia no a hwe na titafo no wo mo ta na kire obi ankwa akoto ayampia ankwa kase yensu ye turo bi ama no se aba ne sape so moto aba ne wi nkabom ne de ebeyere sebenta minte mpaipai mo mempeyi mo uye MPP nia mini ubekabom na ye ejuma kokuru erinti midi eminim se ye wie ye to aba ye wie November 4 fa ye wie a jise ye nyina ya kabom bium na ya kopri agitumi no enti media me ye me campaigner mindidi obia tem minkasa ntia obia mindidi obia tem minkasa ntia obia mimbo obia dimpo mi chirema adwin keke ama delegates na delegates omuaye omuadwin udidi obi atem enea na ekina okofre no se brana enkoye campaigner obeba omba enti medie minimse yewia yebakabum enti makankere me spokesperson so omunsusu kasa ma omundidi obi atem obi didi matempo a omunka omununtum because ye pese ye bunya nkabom e obi aho na etimiko akopre agituli sawa no ni twi ade papa anu ni twi ka se de papa munko manuntum munklosu na abu ni kakra na emwa nipa wuti ni kan aya mampani abedi eche His Excellency Dr. Alhaji
Mahamudu Baumia. Nipa baako ono nso prince obetu frank ama NPP amanyoko no oyamrahye bidwani ewo asen central beton peso aso eye onimnyamfo Kennedy akompre kwa Japan ono nso akasa kire se abato wo mu ebekoyi sese no NDC fo wo mu benkum enwo mu nimfa sanso matoba eye owura John Dramani Mahama kane mampeni se ondi party nanim enko ako ewo afimpinu ene adunu nan aka NPP amanyoko no wo mu na mprempe nipa nan eno mkoto mso aba eyi nipa baako na no owura Kennedy Japan se sai nipa nan na ekwakopre no sese akwakwa ese ejina ono ene Dr. Baumia so pa na obetumi aka ni pen se ono no akonya obetumi anya edi nkunim ewo NDC owura John Dramani Mahama so no ewo soro ese Dr. Alhaji Mahmoud Baumia so esan se osi owura John Dramani Mahama waba beye bi Ghana fo ni nsanu nyuma enti wo munim de obetumi aye ene de ontumi nye afi mampani abedeche Dr. Alhaji Mahmoud Baumia so ono nso ababeye bi Ghana fo ehuni nyuma de obetumi aye ene de ontumi nye na nso ono omamedi dibre bia kase bia sa na mom se mrahye bidwani a osanso ye businessman ne nyuma ba ko mienu miensa oye ene ntoto awdro bia watoto omam no eno so na obegina ede abapritumi no eno nti Ghana fo ni mo awerehemu chen wo ma ababe kutakuta dibre kase a ka wo so mo ye de wo so mo ye an eno nka se ene na afina mo de ba be ka ensempa te Ghana fo no wo na bre no atwam eno nti ni Ghana fo de wo betumi aye enti no ono jo owura Kennedy Japan onu ni nipa e wese Ghana fo so no hwe na wo mhwe de onu so betumi aye e de abo oman kronkron Ghana ensem awdo de tu dwa no ni nchemu eni MPP for NDC for Ghana for e de pa na betimi aka e wo Kennedy Japan se Kennedy Japan oni abotre he bada abotre nese obetimi akreti adwuma amwanya bia ya. What is your problem? What the mene Mahama ba ono baggage me ni baggage bia in terms of the economy, you know, so ono abaye biko many yantrani and mena I'm using my own track record in terms of business. But the running economy no. And I have a better chance of beating Mahama. But Baumia and Mahama, only now track record. In the battle of the Titan, where's where you say, where's where you say, where's where you say, Nefe Ghana for away. And the opportunity, say, will be able to me beating Mahama there. Can Japan? The mini problem. enti mini problem na se onihaw onipa amotini ni ayo onimnyamfo Kennedy Japan asen central na hwebjani o san priso betu franka ama NPP amanyoko no kane swafo no wahwat na ye obade nyansa pemu hwehwemu ahodro de akwaso science technology nya papa na dana bems ni siwo krom ha ene basum kokura ye tete wa mo hwehwe na illegal mining galamse kura no ye ntususa no na ono na ye chairman ya no odasa eye committee no ano professor Kwabena Frimpon Buatin. Papa yi adi atu dwa ya wo kire mu oba ba mu se wa hwepete takremu hunu ade bi se breaking the 8 ya ene pepe amanyoko ne de ato amano se nhwerema obeka so obi one ne kraman akwa afuom na kraman na ila no wo hwehwe no obete chasamu bon nhwerema afrafre tumi en waswa munti omani o amunti omani papa sasa MPP amanyoko ne pesa wa mu break 8 ni sane ya wa mu keke kande dia eni ya mu keke ni omansia ni na Ghana fo hu bibi ena sasa dia kwai ni dia bai dia ni ombewe se poto akoko ti no ombenya fo F9 na owura professor Kwabena Frimpon Buatin atwani Samson wo kyerem se abrana na do danko akufo do betna so no asem omunyina kan ni sa nana ombra no mbe meda krom ha ombem kikanyo mensia nani omanjina jina so eni aba ne sa pe he NDC amanyokuo ni se he omo ho nya Ghana fo akono biem eni obehu yase yezu obati eshi oh emefa yase rado zo chasanka nanado danko akufo do mebo adwumaden nanka chese NDC amanyokuo ne ko meba tumi omenya tumi aka 40 years a chire ho ba bi kura nanso professor chire se o hwede na nado danko akufo do aba ya Ghana ya atete Ghana pansam se kontebe na Ghana wiwe sam akuni adu ya wa mo ba brem papa ansa na tumi no
aba wo mo nchen wo sese de Ghana na enkwaye na se de enkwaye no Ghana mfo so be henham e de abufuo ni ntasuote e na akoto aba no. It will be difficult. That's a fact. But you know, it will be difficult. But it's possible. Everything is possible. And you see, the NDC too is not giving me. When I was in government, we started. I said, look, the way this NDC has mismade the thing, underperformed, and so on. We are going to work hard, help the president, so that for 40 years, the NPP will be there, and there will be no romantic ideas about the NDC again. And I look at where we are. People are talking about Muhammad and this thing. That's all my worry, you know. I thought we'll work, and there will be nobody will have any romantic ideas about Muhammad and NDC coming back. But now that is why there should be a change in the political parties, how they do their things. I'm sure there are very good people in the NDC. There are very good people in the MPP. I think they should rebel and try to set. Environment, Science, Technology and Innovation former minister. Papa we kura wa presa ke yanto ne swaba no mampani kura pen MPP amanyoko nti eno oye doctor ni kesia pa wo krom ha wa bobra Professor Kwabena Frempong Boaten abato commission edi dwumadie bi hye so ebobosumi ya ne de toso dumienu se o register won ma anyamfie dumienu dunwotwe kura 18 years said bi omusu din beko abato nkra tamu na eno nam so ama anche bia dwumadie ne koso no ye unse videos bia wodro ne nanam ena afi amanyoko ba ko ye MPP amanyoko ne keka se NDC fo ashada kofa ashan de sisa nkrofo komia mi awodro wo mo register ena afi mo mama nkrofo bia anya sika nkrofo bia anya mfie dum enwotwe wo mo ma wo mu sika so mo register edon atoma NPP omde dia osono no aha eno mo ye sanu mana na eno nam so ama NDC form so babonten ebe kasa yi asem we nina no National Youth Organizer mo sansum na gu no se onfa meto abonten ma NDC amonyoko no Owura George Opare Ado e babonten kire se ensem bia wo mo kato NDC for so e wo voters registration na ekoso no enya no kra ne enya no kra china ene ochina chi ene de eka kan nina enya no kra da na oche se NPP formum won na eye no na akwese se 1% ye and is von engovo ye ni pa bone ni papa eno ma sheda de dane asem number 1 mo so omo kire se nukro bia enim NDC amanyoko no entu anamon bia san eno nti wa bete se ye ka se NDC focus so edoma free baby de wo magukam aba center outdoor register emma me binum sika so mo ko register ni de eke kan no o kire se nukro bia enimu china. There is a saying in Akan, there is a bird called the Fantrophianoma. It goes to the end of the water, muddies it, and comes back to ask you who went to that side of the pond to muddy the water. That is exactly what the NPP is doing. We have seen videos of the NPP dishing out money, videos of the NPP going into communities and giving out money to people who have not turned 18, people who are not on the register to go and register. Have you seen any video of anybody from the NPP passing people? Let me also say that in every registration process, Onipa amoti so akase ono na ye National Youth Organizer Emma National Democratic Congress NDC amanyoko eyezu eyeza emefa no majeso miao emefa miao Opare Ado George Ekanidin na enche bia na electoral commission fo bia wa mo nkratam sa obia wanya mfiedu wotwe na wo pese woto aba 2024 ana oya wanya 18 abroso na ukura ayinu ya nanu anda yakase yakoya no anya bi enti yakase voters ID wa hia traffic hwe wuni bia ene ya nabra ma bia nkra tanim se bra befa kwan ne so kwan papa ne so na wonsunya voters ID card ni bi nkura na enhihye ya omode to ho ne se sa dwumadie no a ekoso mo mankofo ekwan abe voters ID no mumbra mu offices ahudro wa district ahudro mu ho enu nti abusuya sase bu ebeto dwane NDC amanyoko na horo isi papa electoral commission titina ni mami jemensa wa jibia guni widiem awrade a NDC amanyoko ne se an electoral commission peso of fasebu akwan so na Ghana for 2 year ya say right to vote no agifiri wa monsam tiatia Ghana for fa hodie so sane beya ni padodo na ntimi nkwankoto aba 2024
na senia nkwamo ne kokoso aka ne to da bi nso aka na wo se uyi bia no anu nti electoral commission maami je na dukwe mensa ede ensama hudro betu dwa na watwi mu woni ohyeda gigidam tena ase yinsam no one by one na ne nsam wo no wodi tu dwa ya wo ba mane ya no wo kire mu sansam a endi samajokuo ne keka no enya no kura baako se bi o mafa dwene mu po bi se wo mo pese o mu tietia Ghana fofa ahodie so se o mu pese o mu ya na nkwofo bebre no ankwo register ne de enya no kura wo tumre a kire sie no wa kire sie no mitu no atuntumre mi krom nti ene no ba mu se 2016 nkwofo yo man no jabe nyanya ne pempem yo mo kasa na electoral commission na wo ya na de no office on family electoral areas was 2016 NDC foni yebi wamusu yebi ewa district ahudro offices ahudro mo anu nti Ghana forte sansam no NDC amanyoko ne kan wa mumpo ne gala wentu baby. The very same people who are accusing us of trying to disenfranchise eligible voters were silent in 2016 when the Commission instituted registration in the district offices ahead of the presidential and parliamentary election. I urge the good citizens of Ghana not to believe everything they hear. The allegations being made against us, including accusations of our working to disenfranchise eligible voters, to sending faulty kits to the stronghold of a specific political party, are false. A number of districts reported having faulty kits on the first 2 days. These kits were not located only in the stronghold of a political party, of a particular political party, and the evidence is there for all to verify. The only region that did not report any faulty kits is the Savannah region. All other regions had faulty kits which were swiftly replaced. As mentioned earlier, the faulty kits in the Tamale metropolis were replaced immediately to enable a smooth registration of voters. As a result of the backlog from the first day, and based on my discussions with the Honorable Haruna Idrisu, we set up 2 additional registration centers to cater for the teeming crowds. In all, the Tamale Metro office has 4 registration stations, and this has helped to ease up the long queues and traffic. Any outie ye aye titinani adema electoral commission Ghana say wamo mo hwa abatoɔ ensam so asoye na maame a wono eneda no oba fefe kama simple woman, very sexy and romantic woman pa Mami Jane Adukwe Mensa. Yase mfia woso ene yedie na mfia nso de eguma wodo bebre ukom kroma santa tuma mentese ya papa bi ono no emu na emu rebi okone nchen a ofri na okofri a osan ewo ban ho ti osan a ebi abosome no akotua ti wo be kone a mark ban ho te zede enkoda ye tens thousands once ne de count even bow na papa guzo twa petition even pom na ba ku bi so no ye fe nganyaw no so age so gogon epogo yegua tangan dadia pepe hwara nyam ni na eyemfe ogede ni na eyemfe na enfia osu ne edie ntino abato commission ne registration voters registration eno na woso eno asem ne yeka okonfifi mantema bribi atwam na dwomtoni panima NDC amanyokunu Owura Bernard Alote Jacob penyini chese party bia obeka sabato commission registration na oye no owo taibu ni tim so peso wia 2024 abato num no ose party kro no na se onfom so pa na okasa ochem na ochese emu kese ba ko beka bo wo mudin pen eye NDC amanyokunu ose abato commission frase so oye registration ebi ni anu mponsie ene NDC force ene abato commission na so odin ene omba mu electoral areas ene opeso wiem ene ayesei ene ayesen sensem bebre ochese party bi obeka kasa ne manoma ni na no na se ono party no ne ntutu odro bi nkoye ni mu emre papa enu nti ehu ambono ochese nche bia national chairman ema NDC amanyokunu Owura Johnson na Siedu Nkatia ede baba tu dwase abato commission ashada de mfidia enye anade ohaw ewo ho ena ode akọ bia NDC fonya abato dodo pa so mo fa nkwa voters registration no said bia ebema enema konya tesa tetede amanipa dodo na ntumi register e wo sa mia awodro no eno no Owura yi kasa chem se enya no kre nya no kre ne
enya no kura china na party bi odi na adwen beto se abato komisa de oye no peso owiam no na se party kro no so owo haw ewo no ntutue bi hu. The system how it is will accuse easy there. It's in marriage with MPP. Political party Oboba have to overcome the mass or show any weakness. That party is weak. That party is not on the ground. That party has no people who relate with the electoral commission. Let me say, when they are in opposition, that's what they do. That's the Ghanaian politics. Until they be when with these two major political parties, we believe the YC is an institutional order we're respecting. When you are in opposition, you have about 7 eyes. Until BBI Boka, Martin Mozai, what's the politics? Ghana politics. Into no more. If you so no. Bernard Alote Jacob ukon fifi mantama bribi atwam no ena ye chairman ema ND samonyo konu o nanzo sesi ono wo moto nkwanta wo mapenti esei obo ND fo ye mpa nene ena mutiye yankwa ya nimu ana busuan yakwa ya nimu ana ya gbawuremu ha sei 21 September dia aye osajefo Dr. Kwame Nkrumah awoda enu ntie ne anyasam ketwa enano ya wada ye twami na ya fofi da kra sane sada ne ntinye hia nti yasi yemfanya homene yenka ka papai enamo so emane na anyasam ketwa kra CPP amanyoku anu wodom ansana nananom eto nsafre no ene omuso bodwa data ekeka nsama hodro fa papai hu a enamo so ema Dr. Osajefo Kwame Nkrumah ne baba ni mpon ye na sirimu ba ayama mesamia yaba Christiana Nkrumah enso adensem bi tudwa ya no wo kire mu se opapa te ase no wam de no mu hu bi papa no ho fama ya no wode eya nyoma magana no na ewosoro pa enu nti se wodi na woda wo gina awoda die no so aka kire mpanifu a edi oman ya nimu se osre opapa suba papa enu nti na Ghana freedom na obi atimi kan yo ope obi atimi cha na dwen no empanifo no ntwa so na wamo so emma Ghana fo ahudie wo sika fam se de ha independence no yanya se sika ya pe independence wo ye botom enu ntim panifo no nhwe no mkeka ni omansi ani sane ya be ya kwansi de gu nipa ebotom wo ye dedeje grangran kwa no afa wo bete fam na chesampa note ye kan note enti amoma ye kan note na se be kan note a na ejina wo mo ntoto ya papa so eya ma mesamia ya ba Christiana Nkrumah to ne nsam so ena wo che ne papa su ene ne ban wo se beto omri bi kura na mu ni dan omde omtitum nanka mampani a obi obeje fa ahodie de nanka eba ne se na wonya dan ya wadam nanso wanya dwen bi se ma menwie sika ngum paase papa na enya dwen bi so mekwa akwatena opposition ti no ma menjuri sika ngu dam a na mekwa amde atokoko atoto tompempena de aye ya me ho anu ma gba aguso da bi opapa enya sa adwe anti no mde dada mantwa no mu ni dan po a o mbetimi akase papa dan ni nyina ya Ghana ho do enu nti se wodi na woda na watwi mu ana wo mo ka e de akire mpanifo a wokroma se ade papa ne yehwesua. I had negative comment. Nkrumah squandered our gold and I don't know did what and what. So we heard a lot of these denigrating comments. He amassed wealth, he did this, he did. And of course we knew very well, being his own family, that was far from the truth. Even the house which the land was given to him, the house which he built with the help of strong women supporters, entrepreneurs at the time, which is today Pidwasi Lodge. That could have been our house, but he gave it to the state. It's the property of the Republic of Ghana, receiving dignitaries just as he wanted it to be. So we, from personal experience, we knew that our father didn't amass wealth. Our father wasn't interested in those kind of things. In fact, he was a leader who exemplified courage, sense of purpose, vision, all the things we long for and we need to emulate in our lives. I mean, leaders across the board, all kinds of leaders. So everything he did was studied, was deliberate. He explained why he had to be above superhuman almost, because he had to ask some of
he intended. Nipa wuti ninkai Ghana yaman penny dada your oji independence my yo oji fa hudie Ghana our beloved country is free forever papa ne bapa na uti ninkai Dr. Osajifo Kwame Nkrumah ne baba Mame Samia Yaba Christiana Nkrumah enche bia na mane baba to odwa kire se Ghana sika ye Free International Monetary Fund IMF for nchen wo mo dia mane aba se Ghana baby a ye report na if you no buy no tutu awdro no che se o man we pa ye gisika pa ye bobosia pa IMF for se wo mo hwe mo nkrata mu etutu wo mo nyoma ewa biblem ya no se ni na no Ghana ene o man a ya bobosia wo mo nchen pa Ghana ene o man a ya je IMF fosika ya kogbo mu busia papa ye ne edikan amaya wodo bebrebe gu Africa nano Ghana yen ene edikan nanso na yese ye oman a asomdwo mu power bibrema toye ye ntumi ansomu ye ama akwakodi o man fufuro nzem nanso bosia de ye da suku tem se twetwe eno nam so ama finance lecturer ewo University of Ghana Business School Professor Lord Mensa openyini tire say awreho papa samani abeto dwai awreho pa se Ghana biblem ni na ya ne omanya ya bobosia pa wo IMF ai na ya ne yedikan ye die animu o se ya ade a kire se enya de papa enchanyoma pa enchani die enchasem pa ema Ghana o se awreho sam ya nimgu asesem ema oman kronkron Ghana owura obenfo Lord Mensa edna no to asemwe mu ekan bi. I'm not surprised at all because anytime we go to IMF, it's like we are going for a bailout and whatever they give us. So from where I sit, yes, indeed, we have borrowed from IMF. So to comparative to comparing to other countries, other countries may borrow for a purpose, and for that matter, they will be able to pay the money back because wherever they are going to put the money away. But we go for, bailout. And if you take the current bailout that we went for, which is 3 billion, the first tranche that was released, which is about 600 million, we use it for balance of payment support, which you will not see any physical activity for it. But just to, of course, one is the debt information. Anybody that is, dealing with Ghana will be careful, because the ability to pay for your debt, by the quantum of money that you owe. And so if, there is a ranking which has indicated that Ghana is the highest borrower of IMF, then it tells you that it's a country that if you are dealing with them in terms of extending your funds them, you have to be careful. And no, onipa amutini ni wa bin anotre sikasem ewo University of Ghana Business School na okasai esanse I'm for the report by say ebibem ni na Ghana ne omanya ya bo mobosia pa ene na yen ene dikan ya ju omobosia papa Obenfo Lord Mensa Ebusia over the week Kasiebo no wasugusu awutie na wo de wadwen kire ba 0533898915 Facebook ni YouTube so yedem na Ghana fotosanfo ken kuntunkurunku oforiata wade adia foforo asamba adia etinkofo ati no mitiati wasande biba debt exchange program domestic debt exchange program DDP no wase osanse edeba na we kura de waye ne packages muamua ana enkofo bi yase daachi bond holders wo muka ho ESL bond holders wamo so aka ho bi enti yafra wamo so wamo mbra na sa package na ababeto wa enya ho gun package no omumpo agroni entokwani emesimi dem peace there be finance ministers on the upper wall I don't like peace I like problems enti just finance ministry no one mu sum DDP no ababiem ya mo bobodi ani adia enam so ama yesi adia bu anu a entwentra otoso ansa na ba uhu se eba no a no akasa utiri ho na sa uti wonu a Sakora straight ebia na so persuade bozi ya twa Sakora o panyi ni bitale ho a enye ye anu nti nkofo adom so ma geje hunu sa ne adu daache show tie daache adia ya daache no
premature abem dachi bond holders ya bomudin ani omo so etu amhofo akasa kira bansa bayanka hu o na nkwafo akasa aye pensioner bond holders ani omo pani a watui ano aye doctor edu anani antwi wono enejira ni nuanom anamu kasa ese ha sa abanim na owura kuntunkurunku wo kuntunkurunku anu otunkunturunku aba pension nurse no so de ane nka sembesi wo krom ha ane doctor edu anani antwitu ane samso ane wo ba ma de chesa abani refio omo kai abani se sa DDP no pensioners nka ho omo makwa ho migiem omo anka ho enu nti mepekwan yakọ unya bamudi a ene na asembesi ene anka ne bete ne nkokora ne mrewa wo mo ye demonstration we ankwonkwo ye Julobi house o wan hwe bekwa akwa ye Jatabi house ene be ye critical pa enu nti wo mo bo abane kokose DDP foforo na abane de ene pensioners fa sege wo mo nka ho the action bonds and the ESLA, government its own bonds, all been part of the exchange program since the inception. If I look at the document that I'm saying, even the name category B bond holder should not have come into this document at all because you can't target any pensioner. No pensioner bond holder can ever be targeted because we have been exempted totally. We don't have anything to do with this exchange at all. If we are talking about exchange, you don't even have to mention our names. We are not part of it. Court government don't understand some of the things that they put up. If you want to bring pensioners inside, then you first must remove the exemption before you say, well, you are no longer exempted. And so now optionally you can come in. But if the person is already exempted, you can't give the person any option to come to the table. So that name, the category B holders that has been put into the inside. Enti na dachimfo ne aslafo na omuntu ekom kabre a omo pensioner bond holders omo akomoto adwom nipa wotini nkan oya convener edema pensioner bond holders Dr. Edu Anane Entry ye toa anwume no nsia akan kase no so kase ye dwada besi fiada ensema do a esisi awdo edi kan ditie ene esan bo akire ama say over the week Kasiebo na wasuguso ya wutie ewo Ahenkan FM what wasum ye baba ko ensamfu fremu ensema esisi ene de nkrofo aka doso otumfo se tutu wakasa na watwemu efa abantuguo ho na anse na beko otumfo se tutu ensemu no mamenkamfo Nana Apreku Electricals emaw me pacho na wiase ayewo no na wiase ayewo no abefu eni nimde abesaka ne mabebre o de he se edum lighter eya asan na ofili edum lighter ase hye phone no bi mu na babia yesum kabi wo me wesiko mo so plant ni generator kitua bi tiboze Ghana babia yedudu echese light enyina ma hoden abebwa wiase papa na je tanso a na ehu dwan na owura ba ko a wa ben a eba ne se bia yenwa ya wodan mawo na onkote se o owaya ne dan ene ejakotom adwuma no obi a nipa no obewa ya no wanwa ni ye ejakotom ontibi emfi Nana Apreku Electricals ontibi mfi ni nchen enya light nko ana wire nko ena oye osanso fixe air conditions problem aba ho a obe repair ne kama ama enti air condition na ewubu numu etwetwenu hunu no bomodin a nkoto ntwene fabra Nana Apreku Electricals obesiesie ne kama finchim ama wa wani beje ho na ono nso ana meka no se owaya wo dan ma o store ma o company ma wa o dada se ne jabe ba kotom baby be ba kotochi dabi oye adwuma no professional way ade ba kwa ya gidi woni pam ni se obi a wa ya ade ache o wonimdie pa ento wo nimdie bebere wa ya adwuma na che enti experience die okuta bi papa Nana Apreku wiring and air conditioning service ade a wo mo ye doso pa se de milking industrial wiring ni domestic wiring wo mo eye afin so air condition and apeso fixe obeni neat kama amount obon ma kwana ya fixing air conditioner aze nkwada na ye sisa ahoma ne pipes den na namba ho saa wo mo cha wo
tatan na medano kra nyefe ena ade ba ko nso a ema adan odron eye tan se obi akoto air condition bon se air condition no se auto 10 no betwa dan no ahia no na ebobɔ ho te se ntokua we gbo ha dabi Nana Preku Electricals and Air Conditioning Services won betumi se auto air conditions no 20 kra won betumi afixing ni na kama no mo di we na de bɔ edan no abonten no no minim ni di de bɔ edan no abonten no odi na abɛboa no faako enti empete e wodan no tatantan dabi saa nimdie no Nana Preku Electricals wo mo wo a won betumi se ne kra ya ya ode na ya de apete edan no na air condition apete dan no na tatantan a o contact na obetumi abe fixing ni na foforo na wamani ni na aboa no e wo faako a enkopete dan no tatantan etu abi kura kromfo tumi gidengina saa de no so de ko wiade enti mayen sakra no envema me pacho yesi afre bibi 11 ana 110 ene 220 wiring eno no mo amunim saa no ne mu behu ena afin su ceiling fan obe fixing neat amount maintenance awodro wo mo ye 24 hours emergency service nini na no wo mu gidengina so wo mu di ho dwuma pa me pacho Nana Preku Electricals and Air Conditioning Services me pacho o se me nkante obi bia nwumre se o abufra bi wonya mfinhia dunum 15 years kwa kodi beye edunum 25 years ni 20 years a me patwa akonya beda no mama na wani gyewo so obesua air condition adwuma na bomodin a me dia woma no tudwa frɛ no se mani gyewo owo abenase asanso wonkran ne nkrabata no ye mienu ebi ewa chima abenase ayi a ene bi nso ewo enkran kese na nkasa wonkran enti wo abamua bi wo nua bema bi na ne gye adwuma we hu a wo de ka kyerɛ nse onfrɛ keke obekye ne benya botra kyerɛ na wa wani begye ho ezanze ne wo ha ye de baabi a nenam ne baabi a nan sie enti ye hu nneoma wodro kwaso pa empempi enkofo tu kwa bruti bebre na air condition adwuma no mkoye oye se pe air condition service omo ma bin wom enti eyade bi a aba ye yusu na ehu adwuma so abeguo pa enti unim ya eboa ma otumi didi ena adwuma bi a ye nso so onim air condition ya utum de ka wadwuma ho enti wo nua ba ma bi 15 years to 20 years 25 years nso na se na ni je air condition adwuma no ho a ofra na wakọ obetrenu kama bosumi kakra bi ntem na odi abin e wadwuma no mu se dem kan no Nana Preku Electricals and Air Conditioning Services enkrabatan yemienu baako e wachim abenase ana baako nso e won krankran de na e kese pa ti bibia ni afre ne keke opeso waya odan we condition opeso be fixe ana problem aba ho fre ne keke ana wonua bi opeso de be sua adwuma ni bia fre 0594 568 128 0594 568 128 ana 0242 738 404 0242 738 404 now Nana Preku Electricals and Air Conditioning Services awachima benase ene nkran endin sawoso Jubilee Hospital sa ohododo wo mfa wa bra no msa ya dia doctor fo agina so 24/7 apre won kwa ede amount ena afen so obu onu a ompese obi bebe huni ntwo mo hospital want you open ba bi koda bi ahye age na yarehwe mesrawo private rooms ewo hodobo lab ho umoja mu junso msebi waja na mo be cheke ne ehunu yade kura etete wo uti wiase unim blood group kura wo sawo B sawo A sawo Z unim na didigu mu a ene yase moja bo anu akwatwe bi chese mesro hu blood group moja ku a wodom na hunu wapede ne de wo mpenye se ni padua ne ye ya na wudi bibia na wuye bibia bi moja ku bu anu kura wo mu a untimi ntwi nipa ema moja ku bi tino mesra wa ya cheke sanyo meni nyina ya kwa be wo jetwe asomba ya sheshe afa so no pharmacy ho nura bomma se denti ye pe waduro no anasa wo yade no ho aduro ne yade ama nya afa ne ya be tworo ene kwa hakọ na wo timfifre se ya enkwofo bi mankwofo bi bre pa enso nya Jubilee Hospital pharmacy wo ho nti ene ho ane ya tworo makọ Jubilee Hospital bebre na obekọ bia nso o maduro bia no utowo ha ojewo ha
unkwa bontin ko chinchin bia postnatal care wo ba wo fa yafu na wawie no wafa yafu awie no mesra postnatal care ne de eye pa antenatal ni nyina ko na yenhwe bonsa akwada no so yo ba ma obehu a eye ultrasound no na wo mo de be kire wo na wa start ne akwada ne bonde wawo na basase su na duane diem ne nantiem ne sififrem ne yadiem postnatal care na be ma education nkyerɛkyerɛ no ti se wan kwabi na de bia wo kwati kokoo wo kwa ban kotu banche wo kwa haponwe aha se fase na kwadai onyi kwada ne tepu a wo beka ne sen aponyanya Apollo Haki International nkwala iko wubia wo ba ne sen kwada ne bebri omo ba no na omo bobre efepa nso omo maame no mo anhyeda mo mani anko mo honti postnatal care mika wo te ni case kra ba ne sapena kra na kwa dane bibi foforo o maame wa ko mpuom safo no ahyebo na senso mentio we na no nte da aduane bia so obedi mesra Jubilee Hospital postnatal care no ma wani nkwa ho na kwada no enyi fradum kwadum counseling unit ho bibia ni akwono mo ntena se no mo ma o enkyerɛkyerɛ bɛboa mo apɔmuden sisi so wani ya wo ya eye clinic ho won be shock kama diabetes ni hypertension for clinic ho Friday na pa bi omo kyerɛ so ne mbɛfo maduro edi mu nuane ahodoro canteen so de nwa awura mpoa Jubilee Hospital for canteen utim say yes ya afo aduane no mo ya mamo ontete nyoma huhu bia ne fremfrem bia wom bibia ya natural insurance so dia pomdensi achi ma mpatam apomu ya yatimu epo ya yatimu compound house ya womu Jubilee Hospital pen wo insurance adwuma wo be ko bia duro bia be ya ma bia insurance be ko ba ya no faje wo mtro list tenten no akwakoto eti apomdensi achi ba nkrankra de ne aban de nyino moje achem odabo abo kwantempo ne so amantan sam so ne so and Abehu Jubilee Hospital for 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 nane wo mo ntwetwe enkom afi yantoa ensem ne so Ahenkan FM what wasum abantuguro ama na omene so pa ba bosumi kakra bi ntem ewo ebibrem aman awudrumu okọ Gabon na ebiasi okọ Niger ebiasi miami awudo bebre ekoso ya ebi nso atuom de agu dadaada enam nyoma ba ko mienu miensa binti eno nam so ama asantehene otumfo osetutu a otoso mienu wakasa afa abantugo ho sanse na ye wabibrem na de eto Gabon eto Niger ni ama awudro no ebetumi ato Ghana esanse ni na ye yoman ye na kanifo ene di anim na enfumso nti awute aman bia de nti wo mututu wo ma bangu ye no sanfumso efa bi ebi ikoso ewo Ghana eno nam so ama santehene otumfo setutu abekasa kire se abantugo nya kwan pa ye fa so eye oman ye enya kwan pa ye fa so edema oman etumpon eno nti owrai kire se adwin bi san so bitim se o wena Ghana so ntu bangu yentu nanado ya ro ne mpaboa na ano no yentu yempaja enti ufa adwin bi san se emva so bi ama enya no ne de fa so edi yoman yi enti o trese nya de a ono obetumi akasa afo asane man so o san to so ka biem sei ebiem so tu obangu ankyere so sikasam tutue bekoyi o da bida enya no ani ya no emesikasam tutue a enkoyi utumfo se tutu adi nsem wetu da ewo St Andrews Africa Summit ekoso ewo Scotland ena odi nsem woni na ekoprugu wono sade owesa ne nsem faye no yentie no suggests that something has gone seriously wrong. Let me make it categorically clear that regardless of the circumstances, I do not think that military intervention offers a solution at this point in the evolution of our continent. There was a time when circumstances produced the notion that power flew out of the barrel of a gun. Those times are over and we face completely different circumstances now. The critical problem confronting Africa is the economy. From north to south, east to west, and all the joiners in the center, the burden is the economy.
It is how we ensure every citizen and every family has food on the table. It is how we create jobs for our young men and women so they can stay and serve their country. It is how we find resources to provide education and healthcare for our people. The state of our economies impinges on the security of our states. It has to be said, therefore, that military intervention is fraught with more dangers than it seeks to solve. It is what I consider a ride on a tiger. Otu voice etutu asante hene a otosu mienu ena mote so o resabro funu nti e ma nipa oje so yo no kwa na ono so nka ne tise twi o kan yo ena no so nka ne bebri o kasa be yedu a na waka baako nanso ya asante mama ena me kwa akoto yo enti ya moba yo muzuzu ntrase yo monum su a yo eya superja oti yo enti weni na no ezakrai otu voice etutu ena mote ne efri Scotland abrochimem Titinani Adema National Peace Council. Dr. SKB Asante. Wano so edi awrahu bi atudwa kire se ye sani anka omukuo no. Wamo hwe na nka sumdue akwoso ewo chese Ghana ha se ni achichichi ni baabi ampo na kyabo National Peace Council for was Peace Council amaya de amonkanfo wo mu o mu mpene wo oso mo bo mo modi o na so ase se ni o ma tetiegu tutu jagu abam ya say no ama how pa ena babada council no so na Dr. SKB Asante echeche ni nsebie nti a wokasa no en wokasa kane no na wo hwe oman ya asumdue wo mpa wa bibre mato ya se ya ayo oman Ghana oman tiasman Ghana ama Ghana o ena nanka asumdue diaje abasu ko ba nanso na ye ka sei free yansa akwa kwadi nko afofoforo ensem enti se wo hwehwe oman a asumdue wo mu anaka West Africa edika na se barrel adwasafo in adwasafo's voice barrel no free yansem akwa kwadi enko afofoforo ensem na ose asefempa. For a long time, Ghana was rated as the most peaceful country in West Africa and the second most peaceful country in Sub-Saharan Africa. We also occupied the 40th position in the ranking of peaceful countries in the whole world. Sadly, Ghana has lost her place as the most peaceful country in West Africa to Sierra Leone and second most peaceful country in Sub-Saharan Africa to Botswana. And suddenly, I just say, "Abra hopa." Nipa wutini kai wa titina ni adema asumdue kabom kwa ewa omanti asman Ghana mu National Peace Council. Dr. SKB Asante. Yenjina Dr. SKB Asante asemi so eyara osem se Ghana omoya asumdue mu pa everyone. Ya everyone. Isi oman bi na asumdue mu pa omabeji sa position no. Yemfa adwenche ba akumienu aba ento asomame ko Facebook na mashase free no Isaac Edu na kwam tele odi angasa no Isaac Edu osi hwan ni ba omia kiki osi ken ohini Japan calm down don't worry ha won nyambua November boso ne de toso 9 obe show down no ebe ye adwuma ebe ma Dr. Baumia show down amono ankasa say yes ye wakura ni wakura wo botukura ni wakura kronkron na dadie bi nso etwa dadie mu Kwame Taylor ene de message we for Facebook live by ni di ankasa e de Isaac Edu nana ekwamu aboaten aka Nap odifi Ablikuma Central say aka Dr. Baumia is coming or say Dr. Baumia odin kunim 20 November 4th enti ayi Kwame Taylor wasema waka obi abeyiwa no say ende kasa de se ni obi ansu kwan waka on de but obedin kunim November bosom ne de toso 9 ne de ode aba no Francis Kaso Datus or say happy weekends to it is possible fraternity enti ochia onumnyamfo Mevisa Wakumsin MP a waka so a ene abanka chipani onumnyamfo Anita Obo Love onunsu ochia ne pa oso mu tie kase ni true Facebook live ya wo mo monitor afi nana Abdusi Poku so say enti woma eye demonstration chenchina atra woma nya brisom be demonstration na demonstration omo ye no so baabi aye wombo tai kese pa mo de omani asi so eye Jubilee House hono mbe didi akọ ena o tese gisankrofo pa wom ye serious de
agro woman is super papa wo mu serious there eno no question anana edusipoku ebisa osinchian kuma owura kwabena ampofo apia virus ye managing director ma State Housing Company Limited uchiane pa Ms Ramat say please share Monsha na nkofo ntie nhwebi na kase no ejina so pa Shama ba Edna Benya onu so di free okay say mepa mocho eja pateku in the country eno hwan de no eja pateku in the country avia weekends ibi o ma echia tiefu nyina okay ma menchia Officer Bansi oye police ni e wachim wanchi Bansi Sergeant Bash oda CK Love oda Akaida Lai 1 oda ena Mura oda ena Officer Maxwell Owusu minimum ranks ni ntino mintumi mfam frefrem ti Officer Maxwell Owusu onso o wachim odan oye police ni wo mu ye nipa se muna enwumre me chiamo pa ni police phone kan na oda nyame no nukre ni mu bo adwuma na wo ma abnom de moto fitafita na nanu kra de wo ma be ma adwuma na the rough I say road rash no etumi ta wo ma adwuma na de mumo ani adwuma pa ne mum ya na my careful my said be ya afidi moto de na hwa se simple nti ya na matom bo amaye omu hia wa said omu no interact no efe pa Christoph Electrical